yardım berdiler o kadar. Daha yardım bergeler elge. El sizlerle nereden birge olur? Şuna kalırsa. Yolları şibiyonga çok verip atat. Çoluğa koydurup atat. Sıkılıp kıyla cılış var. Murun kularga qaraganda kıyla cılış var da balam. Yaxşı Xudaga şükürem. Dağı bütmegen işler köp. Biz kuvvatlaylı o baldardı. Alar bizi kuvvatlasın. Yolları şıdır olsun, yoldaşları kızır olsun. Yaxşı işlep elge hizmet kılan yigitlerden olsun. Sayga ikkita transformator yardım berdi, deputat bolgandan beri. Yaxşı Svetleri janıp kaldı adamlarda. Kıynalaşkan yok. Hammasi razı bolup atışar. Bunda bir yana şu Aybek uluğuzu işlerine rivaj versin, mertebeli uluk olsun, yüzleri jarık olsun. Elge yaxşı kılamınlar. Yaxşılık kılıp güleversin, ömürleri uzun olsun. Dağımından keyin daha yaxşılık işleri kılıp elin arasında, elin içinde kadır barka ye olup güleversin. Oğullar, rahmet. Murdalar o şerde balдар gelişiyle, nedile poyla özdörüledi, cıgaçtan poyla kılıp alışın o şerde oynaşıyla balдар. Topraktın üstünde o. Toprakta oynaşıp, o zaman için Xuda kalasam salındı. Amına baldaram sonra suyunu kalıştı vardı o şerde. Azımdan stadionda oynayacak vardı. Demirçilerge rahmat. Aybek. Aybek'e rahmat şu Aybek şunçalık şeylerde özüm küçümünden kurup berip atat. Bakalasa onu biz şaylayız. Bakalasa şu. Yaxşı meydaz sportqa bardıq yaşlar berilip, yaxşı komandalar tüzülüp şu suvaşıda. Suvaşlıq ballar yaxşı götürülüp, içkilik, zaman, çekkilik nesiller жоқ bolup şu bardıq sportqa qaytdı ballar. Жаңыдан республикалық бюджеттин эсебинен бизге бала бакча курулуп берилди. Быйыл балдарды коргоо жылына аймактарды өнүктүрүү жана региондорду санариптештирүү жана балдарды коргоо жылында бизге зданияны куруп берди, анан мебелдерди алып берди. Ал эми калган төшөнчү, идиш аяк, мына жерге салынган килем палас булардын бардыгы ата-энелердин жардам менен болду. Ошондой эле биздин жогорку кеңештин депутаты, биздин жердешибиз, өзүбүздүн инибиз ушу Алтынбековдун жардам менен болду. Бизге бул эле эмес, чоң жардам кылып атат. Мен мектепте да иштейм, мектепке да чоң жардам кылып атат. Жардам кылып берди буга чейин. Ушу эми дагы көптөгөн жардам берет деген ойдобуз. Биз Кудай кааласа дайыма колдоп турабыз. Жаңылык болду бизге балдар бакчаны. Балдар сүйүнүп, келип, жазылып, кетип атышат, келип, көрүп кетип атышат. Балдардын биздин келечегибиз дегенде балдардын кубанычы биздин кубанычыбыз. Биз да кубанып отурабыз. Балдар туулганда bir balası malçı болот экен. Mal багар, экинчisi жан багар, үчүнчүсү эл багар деген бар. Ошондон мына Айбек уулубуз куруп эл багарлар, эл ыраазычылыгын алып, балдардын өсүшүнө, балдардын тарбиясына жардам берип жатат. Ошолорго чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Чоң рахмат чоң. Ушу балдарыбыз Кыргызстандын эли, бардыгы журтубуз, бардыгыбыз жаман бололук.